Tak trening je gotov, ne? Je bilo težko? Jaz bi bilo še dvakrat lahko to isto. Zdaj si že se ohladil, ne? Ampak dobro si delal. To je edino, kaj potem da rezultat, ne, ker jaz sem tudi prej na fitness hodil, pa malo Discovery, ja, krokodili, fajn, aha. Bomo videli. Pa malo Lady prebereš, aha, Boštjan Mračič je dobil to, aha. Spremljajte, ne, spremljajte. Dajte ful, ker ne bom vam olepševal stvari, je za ampak vse splače, ker se že poznajo stvari, tako da rock on, baby. Ajde, Boštjan, dio. Adios.